Замислите ово. Старац, сиромашан и смирен, улазил воз. Нема карто. Само тихо шапуче псалме, куджа е знал на памет. Кондуктор ни е нимало импресиониран. Веч на първой станици избацуе старца из воза. Док одлази, старец едноставно каже: "Останите овде са Богом и са майком Божијом." Неколико тренутъка каснije, воснет ще да крене. Мотори раде, али нища се не дешава. Путници починju да шапучу, той е с Богонук старца. Кондуктор у паници търчи низ пругу, налази старца, моли ga да се врати. Чим je starac ponovo ušao u voz, lokomotiva je krenula odmah. Svi su znali, upravo su bili svedoci čuda. To je bio mož Đorđe Putnik, човек толико изпунжен вером да ga je čak i sam đavo jednom pitao, besan, šta radiš ovde? Molim se Bogu, odgovorio je starac. I neprijatelj je nestao. On je upominjao svoje učenike da iza vrata kafana, gdje ljudi piju i smeju se, върви više демона него što je ikad video na bilo kom drugom mestu. Živeo je bez ičega. Ako bi mu neko ponudio više od jednog novčića, nežno bi odbio: "Dragi moj, daj tu siromašnima." To nam Bog zapoveda. Jednom je udovica došla kod njega plačući: "Imam 5 dece u školi, a nemam novca." "Koliko ti treba?" upitao je. 100 leja. Bez oklevanja dao joj je sav milostinju koju je toga dana dobio. To je bio mož Đorđe, bosi putnik. Човек koji je zaustavio voz verom.